Бүгүн сиздер менен биз жаңылмачтарды окуганды үйрөнөбүз. Кантип туура окуйбуз жана кантип бат окуйбуз. Жаңылмачтар сиздердин произношениеңиздерди абдан жакшыртат. Анда эмесе баштадык. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Did Peter Piper pick a peck of pickled peppers? If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Кайталайбыз. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Did Peter Piper pick a peck of pickled peppers? If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Эми бат окуйбуз. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Did Peter Piper pick a peck of pickled peppers? If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Көргөнүңүздөр эле абдан бат окуду. Бул өзү убакыт менен келет. Сиздер жайдан баштасаңыздар, кийин бат окуганда туура окуп каласыздар. Анда эмесе мен өзүм аракет кылып көрөйүн. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Did Peter Piper pick a peck of pickled peppers? If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Did Peter Piper pick a peck of pickled peppers? If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked?